Sanibonani nginamukele ngenimingele hlelo lethu lezindaba SP Media TV1 bakwethu uma uqala ungena kwi-channel yethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa bakwethu ukuthi ushare le link yethu bakwethu la siphethe udaba lukaMaskandi la inkosi yamagcokama nemfezi emnyama bethula lona usuku la ngomhla ka2 April bathi akuhlangane eKagiso bafowethu kodwa ke ngingakhulumi kakhulu ngicela ukuthi nizwele nani ngithi lapha nge2 ka-April noma kanjani sobe sipho lapha eKagiso Stadium zathi uMaskandi experience yakhala bafowethu amathikiti njengamanje competition a100 ngafuthi umuyitholele khona but egethini abe 150 so kufanele umthole njengamanje sihambe sihlangane walelo gama lazi ukuthi bafowethu nge2 April sidibane eKagiso la social khona ingoma sibizile ingoma entertainment experience Maskandi experience bafowethu ngabheki nanoma maqala kuthiwa uyaqala umdlalo siyaqala shaka abalandeli bami bafika bonke bazoyibona ngoba ngisona ngathi ngidlala ngicela ukuthi maqala 2 April angofana ngafesi bangiyathela ungqathe bengoba lengiyathela idika lengoba